bakoragwa no mukonyi bw'umugabana w'ikaunti ya Nyamira James Gesami omubungo borabu mukoro Ben Momanyi yokoriye kerugo ky'obubunge bwa West Mugrango Rogers Muturi yokoriye kerugo ky'oboteneneri bw'abasubati Paris Ondogo hagati y'abaraibande nigo baragire byara oborai bw'ikaunti ya Nyamira asogotaikirania amagenderero asabamenye b'ikaunti eyo baukwanekere ikyo hasa matanga yamo asiskuru y'oboroso ya Bonyunyu hewodi ya Bugichora ensemo y'ebunge ya West Mugrango imi kaunti ya Nyamira nigo bamuragire byara mu bunge West Mugrango Steve Mogaka asikali bagote babuna nigo halikire litukogo kya omokonyi wechama ya Jubilee Dr. Freddy Matiang'i igoro y'chinkwana cyaye asitaro yaye yagusi Mulikito Steven Nyarikie Mbunde no roboti ruasobuime nase umuyaga bw'amatanga hase geti kya Bonyunyu ebunge ya West Mugrango me ya Nyamira hase umuyaga wikiranwa na barai kurwase county ya Nyamira aiga barai bamochia burai bwe county ya Nyamira abigo burai bwe bunge ya West Mugrango. Kwa hivyo Nyamira hii onye mutagite ekonyeke yaribu mastiko onye mutagite amariogoga yaribu nyumbani onye mutagite kiparabara chingia yaribu has to go muruche bintu bikora gukorekana imbule yekita abantu Nairobi 28 people tali amatia sire bikone bono mwigwete Middle East nyere gaki tigatusokana aba pasta tusabiri muno ntoda ku amama na siasa manginga niki yake abo yo jobo na mulelo makono mbeni Ben Momanyi aso yokoriye kero ky'obujumbe ba West Mugrango Rogers Muturi igaragire bokongu oboteneri bumuchumbora bisi Moske Steven Mogaka asekeria kweranga Mogaka nigabwente okorra ba West Mugrango kemeremo ali bagalia ye gotiga komoraga Dr. Fred Matiang'i lichambe motevi dintwa kwendete kurwanya tali umwana ito Steve tali umwana ito Fred Matiang'i ono tole ekirogo kyobo president omwana oja kwaebwa tutagete abe president ya Kenya gakorwa Fred Okengo Matiang'i. Fred mama ite record ya batenengia na inje mama ite record yani Fred yaraba igora na inje mensa ndo kole asiangia egento ke agera na teneno bochumbe na tenene trust time mukanga chikura chio CP lakini akangibera na ndo no chakire kurama Matiang'i komo Rusia ndo obisi ekiagera for the last 8.5 years gaste yana kokoleka na West Mugrango intenomo nginone kuruga igabonyu tuirule kobeke mwanzo kya West Mugrango tokolega asi tofikisi skuru cheito na abana banyole passalis bakosome asensemo y'omusubati bw'omubunge okare West Mugrango musubati Ifrin Kemosi nigo boigo habeke sigete yueyo asasabire omujumboro bisi okorera omonyamira egasi na gotiga gotamera Kemosi na boigo Rogers Muturi kunya kulikira Matiang'i amarure onde nara uligia Matiang'i umeshimo industry nara uligia Matiang'i ngirenda kunya Matiang'i niwe oatora Kemosi oatora Rogers taigoro kwa mheshimiwa Steve eli yago Kemosi na Rogers taigo asensemo yokoriye kerogo kyobo teneri bw'abasubati Nyamira Paris Ondogo igekerekia asabiro Nyamira kwenekinango bwatari chikuraso bonke ndio kwenekinango chikomosira bara Dr. Fred Matiang'i hasegangayo mwaka 2027 njama yeta ngoro kwa Paris kemuntu ninde people isogata bora bwa lino kyabonyo sito noga ona somete school ekerogo kelikia bakuru Nyamira nichoye mwana mako ayanga nino kuna mono teiwa tamara nse monko ne 2027 chikoba gonya ero bia sasa wewe point number 2 kuna mtu alikuwa anasema Matiang'i hajasoma amesoma na ako na wisdom hivyo wisdom ile sema manya yetu aliyesebu
wana waire wisdom atikora akeni no saberanye na ndibata chikura abantu banyindibata chikura wana wasai ero wasai Omubunge omukuru Borabu Ben Momanyi nigo kirekio amochirie hoborai no boteneri bwe county ya Nyamira asugosinywa gwikirania magendero abantu bagaita gutukona siringi ya mesini bono bogambe tubwate Nyamira mrobe na kibore nigo abaraya bonsi ko umo bagendere kumwakire koko Dr. Fred Matiang'i asekirwe kenene kyoborai bwensi ijako bogo sana ekero ko nyara abagaro itokaka naenda abantu bakore tuko na Matiang'i yakoma wanafuata abasirisa huko Steven Nyarikembone, Soko TV, County ya Nyamira.